ngabhimbidvwane kulosetulu tisebenta se-SABC tangenele umshuqu wekhuthula tinyawo tisebenti taphikisana nalolu hlelo lokugcilidwa kwetisebenti tinyunyana nemacembe epolitiki ahlanganyana netisebenti kuvakalisa kungenetiseki ngalolu hlelo nanobe setigciwe ngilabanye letinhlelo tekugcilida kwetisebenti kepha le nkampani yachubeka nekuniketa tisebenti tincwadzi tekutidzelida esitatimendeni lesikhishwe i-SABC ngelesibili le nkampani ithi yakwati ukuthi lolu hlelo lokugcilida kwetisebenti lube madima futhi iyadisola ngekuthi lutho sesikhathi lesidze tisebenti tingadi ukuthi kwentekani. We thought that we would be able to persuade the SABC differently, but it seems that we were not able to do so, so they just continued. We believe that the SABC has not followed a fair procedure. We believe that a number of employees, a number of positions, according to our calculations, a number of positions that's on the structure has not been advertised. Those people will also exit the SABC, about 100 of them, which is grossly and patently unfair because those employees deserve an opportunity to be placed in the organization. Letinguquko bekumele tithinta tisebenti letingemakhulu amathathu kuphela kepha le nombolo seyitiphinze kabili yaba ngama621 letingemakhulu amathathu ne46 tithethe le mali yokudibonga emsebentini. I-SABC ithi lokhu kuba ngwengosi kwehliswe emazinga lemisebenti kanzi letinye tisebenti betingenato timfanelo talemisebenzi lekhangisiwe. So we are in a crisis when the government allows the SOE such as the public broadcaster to be torn apart by people who have selfish and selfless interests. Tinyonyana tithi inkinga lenkulu lena. There's a number of complaints that we've received. We are busy compiling a list, and once we have a finalized list, we will file a dispute, and first internal dispute with the SABC to see if those matters cannot be resolved internally. If not, then unfortunately there is another court battle that is going to play out in the Labour Court in respect of unfair retrenchments. I think at this point in time, the legal route might be the route that we are going to look into. But we'll be advised by our legal gurus. Tinyanyane tithi tingahle tibiyele tinkantolo ngalolu dzaba. I-SABC yalile kuphawula ngalolu dzaba.